شو ماما عمتك جاي دوستان عزیز اینا چوب به شما آوردیم لیستا پیش شما هستن نام میخوانیم بسیار به آرامی میاییم مهمانایی که از ترکیه آمدن رئیسای خیریه آمدن یا به شما توضیح میکنن بینوبتی نکنین غلمغال نکنین کسایی که لیستشان است به کلگی میرسه درست است؟ تمام وزیره وارداری زود بشو زشو تاجو مرحبا والله يلا بتقشرين تيجي بس فوقك لال محمد لال محمد بیا وصل خودت واردار kendi götürür verin. Hafizullah. Hafizullah mı ya? Hafizullah Salim. Azizullah. Azizullah. Ha, şey mal. Ne? Düşük. Azizullah mı? Abarım. Azizullah. Hacer, Hacer. Hacer. Ne? Hacer geldi mi? Nasrullah Atanbay. Alın. Abdullah. Abdullah Bedelşah. خلاص بدا عبدان خلاص بدا بزانك خلاص بدا Nur Muhammed. Nur Muhammed ya. Kelot korsan. Veli Muhammed, Veli Muhammed. Yok. Bismillahirrahmanirrahim. İnsani Yardım Vakfı Umut Kervanı olarak biz şu anda Mezar-ı Şerif'in muhacirler, mülteciler kampındayız. Şu anda yakacak yardımı olarak bize kardeşlerimizin yapmış olduğu bağışlar üzerinden şu anda biz gördüğünüz gibi arkamda işte yakacak yardımlarımızı dağıtmaya çalışıyoruz. Burada gerçekten hakikaten yani böyle bir çöp bile bulup da çay pişirecek, yemek pişirecek bir imkanların sıfır olduğunu. Tabii buna inanabilmek için insanların kendilerini gelip buraları ziyaret etmeleri lazım. Ben gerçekten söylüyorum, yine ısrarla söylüyorum. İşte Afganistan'dan falan ülkelerden gelip de başka yerlere git, ölümüne denizlerde boğulmak pahasına da olsa giden gençlerin niçin gittiğini ben bu kampları gördükten sonra çok daha iyi anladım. Ben bu aklımla, bu halimle
Ben de böyle bir kampta yaşamaktansa denize açılırım. Boğulsam boğuldum, boğulmasam da en azından belki bir huzurlu bir hayat sürdürebilirim diyerekten bir arayış kapısını her insan arayabilir. Yoksa bu kardeşlerimizin içinde bulundukları bu zor şartları bilmeden Afgan gençlerinin sınırlarda bir annenin kendi evlatlarının donmaması için elbiselerini çocuklarına sarıp da çocuklarını kurtarıp kendini feda eden annenin feryadını anlamak mümkün olmaz tabii ki. Allah-u Teala yardımcıları olsun. Birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Selamünaleyküm. Ki himoyatlar. Selamünaleyküm. 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 شما را وقت خیر ببینیم شما حتی ما همکاری میکنیم آنه طالبان فقط دعا میکنیم به حقتان خیر ببینیم برادرها خیر ببینیم خیر ببینیم تمام زندگی و چیز کمک هستم خیر ببینیم برادرها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نماینده ولسوالی بست کشنده می باشم قریه سراب ولایت بلخ شریف این جانب عبدالسلام به نام همه بیادرایی که برای همه نماینده هایی که آورده برای همه غریب و بیچاره ها نان خشک میته مواد خوراکه میته ایزوم سوخت میته حتی کمپل پوشش آورده برای همه مهاجرا و مسافرها و دربدرها آورده کمک خود را کرده حتی نان پخته و برنج دیگ امیجا آورده خودشان پخته کرده برای همه غریبا و بیچاره ها دربدرها به سر و سرپناه ها بیوهایی که در اینجا هست معیوبای و معلولایی که در این خیمه زیر خیمه نشین است برایشان آورده کمک خود را میکنه. این نماینده هاشان قاری صاحب محترم دیگه یعنی انجینر صاحبایشان میایه امیجا به دست خود آورده توضیح می نمایه. از اینا تشکری میکنم. بازم حمید کاروان که کمک میکنه از طرف های خارج برای این بیادرای بزرگواری ما آورده میته اینا آورده مکمل برای همه غریب و بیچاره آورده خیمه به خیمه دن خیمه شان هر تیف یا سیاسر بیوه و بیچاره که هست آورده بدن خیمه شان به دست خود بریشان تسلیم نمایه. انشالله تعالی هزارها دفعه تشکری میکنیم این بیادرای بزرگواری ما. اللهم اغفر الله ولی والدی ولی استاد و شهیدنا و غایبنا و حبیبنا و طبیبنا و صغیرنا و کبیرنا مولانا فی الاولین فی الاخرین فی الملائکه برحمتک ارحم الراحمین. خیر ببینیم بیادرات. تشکر.